Shisngi hedian bagi Sorkan Meghalaya Democratic Alliance apok kajinglam kemat jang seng NPP kelarai bantung dekat judicial inquiry kumjoru bau menteri rangba kejelau Konrad Kesangma ulapan sengau bau unumpat pedang ya kerai jong bak lakman rumbui pan eno ekatanat kampo yeng home police na kajingja jong kajing sak set yap jong nongilam barem ke channel C uba Chesterfield thank you usamla rangba lambok star marngar ubalong presiden keseng kisamna puli kasi students union KSU ulapan sengau ya kasur jong u halor ki babon ki jingkeli hakajing ikendo pat usulong bel ukerwa ka ater hi ke nongrem kalong ba balingi rusa dawa de bendon kan hun toket ke balai doi ngendu ke sengi basdang ni lakran ke basai ong ba lada don kenunu ke jinglap ba ni rong ba don connection hakunu bentaru ka an ke don ke jing bisar ke don ada gidan kita sufficient evidence so kita bin produce kokot ai kokot kan sebesar dikarai bakadu la kan rai pengsan yu ne kan rai penrem yu hendai dak basulet yang ban setiat selor kataru akmat gi kun ngis ngoba nginam la man pedeng bat kamdei karanti bat kani gede karanti ke basni uk basutam bat kalan namara kan lu jik song sangan je ke emlang kasalang bat kadai usbenta ba ngi ba kanang aiding ya ke jingmut berkat jik samlah kani ke juk ba mentah mang sakran ya kata bangiling sakran umpan penram di kena jengkiro kolong bangim kuat begini juk jengkia kan cia kan lo yang junur junur ngalak keren tu kesengi ba yuk kubar oklat tu ba kum keseng la mat kena jengkia kisne momen swa kelas opulung ini dalam jengki isu ti kata kajing tung tung ke sarkar ini ke judicial inquiry ngikit skam bakalong ke bakot sisa bat bakan sei madan ya kita kajing lap kajing toket jong ta kan hun kenang ba kan warak biang sacisin sasiwat ya kata kajing syania jong puat ba ya kan hun jong ka police department kamtam ya sarkar bro kowe tira kamdon gunu ka conclusion ba biang atharai ba kat senang yai pen atatian susu tingi kmi kmi lenti bat ngidon kajing kerman bala kita babat wakam sejar kidon ka sincerity bantung bat ki angnut ita kajing penhun toket ke balai lut ngikmi lenti ba kan penhun ni babon balang ti kajing ino kampat ke jongu menteri kampo yeng pade katai kadai karai rang ba jongu hot babon balang ni ya persau ke sor bodai ben hiarno na kusuki kata kalong ban don kajik penhun toket ke balai lut bat keju kopor na kaliang jongi kum kaseng ni sawan ongkum ni omli tang utau menteri kampo yeng ngatarai wat di jiru ke sarkar kadai ban weng nak kam bat ban pujli do wei ban yu ta penhun toket lai doi khnang ba kendon kajing syania khnang ba kendon kajing khut jung subah je kata kajing ting tu toket ting sukmi nanti ba sarkar ka ai ka ba kan le nam ta kajing penhun bat kata ka blong transparent nam ta ka sencar kadar haka jalai berkoi ban wara ta kajing confidence pat ba jong nok song jalai berkoi lada kamdon kuno ka jinglong transparan ngatrai kersaya peteng kena ke jinglong atatin coba bon balang nama ngang kedau kata kumbalajia kajing cha siat jong WSI po patar khma aro kira thong itu ka step ndai hadu mata ngem layu konono ka report na ka cuba ka clear supaya ba tikini ki egi wara pat ke jing atatin ya bobon balang hot kaska sinjam kong kilapan benar batung tu kemajuan kori baru bom lapan peliang kata hari datang ke judicial inquiry di bendor klik di taki nong bisar pelasong tat ni bang don kamruk nang bakan don kajing nam don gunu kajing sak liang nam don nu kada jing long liang sini setai kadiang sekamon ragi kuat bakan toket hal tiba bet basai kenam wara ta kajing syai ba manu ai buar bat ki tegi daw kan rai pelong ki ban sim kajing em chung ni orang ba katai kan orang ka basai kadiang jokaseng bat ngej bat ki pat ki seng belang rop yang lang yuju kan orang kadang tu kajing dawa bagi buat kunjung ya ka EDG don ada orang bukti kan syong shwa ma bakaro kakni abede pe ya kata jong cuma ke ipat nak stand jong ki isu pi kongrang pada ngasrai impat ide tang second in command tikba khasai kha swai kongrang don duwe pat bala pan sim ke decision ti pokongsan kolong di kli du jong ketanat pulit di nasrai tim pujuli dan dulu kenang nam don kununu kajing sak liang akni kakam Balam kindia patro jing ban ya kata ba pi omba pipidang ya kayak ke bau menteri tak kapok ya om bau kloi ban ino kam ke bau pat
kumo tong menteri itu ketenat ubat Henry nutang ipat ba nagaliang menteri rang ba ubat chua wong bo numpak pelaj kai pat abhi kum kita ginong dawa aku tu kisngi pidan gajing sopan kene gajing mot ke jong menteri rang ba juni ba umpak dewan pelaj kene ka syuki ke bo syong kum menteri ta Ti kumbaka pau statement ru naliang menteri kampoje Allah kemat rembui wong ba sumladon kunu kajing tip alon nakam ulong ma so kundet kum ka statement na kum tu stir wo pa tinga tharai ka sarkar na buat menteri rang ba dem so thu kata kum ba u rang ba u sim karai ka ba rang ba na tharai u hapan priang kata ba u mi buat ba Allah kemat kwa ba kandon kajing tokit ke balai lut ti so thu sai ka kum ki jing kren jong ba Allah kemat kolong ba don batip objektif error kam tingi kwa manu bat ba ai jimbet kat uhum insta jong ka jala la bypass ya ka syuki jong u la bypass ka authority jong u ngas ngoba kani de ki ka ba ngimla au yo se ka don ka hidden agenda shalandet ti ka jing no rem ko jungi kolong da kolong hakum kini kom sensat kadar po jalang i ba kaman sao tu kata ta but yo le se ka senang ye teng kum ini jing je ka susti ka jala po ko we ti rada wara bo ka kum kini jing je ki ye teng nga tharai ka jing siap tiang kum ka seng ko we long yo se poi put ba ti pai ba kina khmi lenti ya kinong bat ya ka an ba ki khmi lenti ba ka mara ka je chong sangai mara ka ta ka security po jala ko we tiang kalaman ba di penman kinong penklumat ba kinong percong si ke imlang salang bat yu sakakan kedat sekui ka penta palasi ia kata ke emotional ia kata ke jeng bitar jeng samla jong jelayo si haban nya de kui pat kalenti ni sep tiang kum kata yo si kana kham sni su ia ke jeng jia gisne mansua mar barok ngi wa ba ka jala kan don pedeng ke jeng song sangan ngi kren ngi khi iknu bin isu ngi khi kalenti babaj ka dublong demokratik nomdon himunum luru ban ong ba ngi kwa ban sim de kalenti ngi haban yaking atiar ngi ong ba ngi don kam ban yakun de kalenti babaj da kasor do kulom ka ka rasuli sen sia pa kata ka dimuk ka beauty o demokrasi po ka jala ka jongi ba kum ba kala khamti ru da ka kriti sen sia ju kari india bro ko we